duheze Imana bwa nyuma umuntu azarondogora akaba yonasara ukasara neza ukajindera waraze Imana tubaro Yesu nyiribihe Imana mubihe Imana mugenda wibihe Imana ngo n'Imana yihagije mu n'Imana ikuka n'Imana yo kuza data iteka ndakuditerega zeraruba era urakoze w'Imana we urakoze nyiribihe ijambo rivugirwa rikibe ivy'akamenyero abana vy'abandi ibi vy'akamenyero mubateranye zabindi yafumana w'Imana wiha daye wera w'Imana Ibale kutubiriye neza w'Imana y'ijuru mwami Imana data wera w'Imana yide dara data urakoze w'Imana y'ijuru urakoze nyiribihe data asante kuko tugendereye asante kuko tubiriye neza mu izina rya Yesu Kristo tubisenge tuzumvishije Bwana uhereze Imana icyubahiro haleluya ariko turanezerewe yewe turanezerewe ariko nabonye abantu bazonezerwa bana bagenda kwa Eliya no kurumukuza uhereze Imana icyubahiro Toba uhereze Imana icyubahiro icyubahiro cyane Imana ya ni cyada Imana nziza ariko abanebwe baragowe yemwe abanebwe uhereze Imana icyubahiro Imana bwa nyuma umuntu azarondogora akaba yonasara ukasara neza urumbu bakagutwara neza ukajindera waraze Imana tubaro Imana ibaha umugisha none umuntu yobara umukristo ari kuja mu ijuru akaraza umushitsi bwaca aje kumusezera akamuha isumu y'amezi 3 ngo azagenda gw'iyo ngiyo mukavuga ngo yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza mwabavandimwe nta Yesu uriho uwo ni Yesu w'ikinyoma none twashatse Yesu original kandi arahari Imana ntiba kure y'umuntu uwo ari we wese muri twe utange haleluya narivuze ngo ndababeshe cyangwa ko ndibeshe niba nitwa ko ndi umukozi w'Imana ariko nkaba ntazakora ivy'Imana ishaka nije wibeshe cyangwa ko ndababeshe wibeshe ko ndibesha kandi ko ndanababeshe none twaretse kubesha uretse ko abantu rimwe na rimwe bari mu gushaka kwendereza ku bandi urabizi niba uri umunebwe urabizi muri karite nawe urabizi n'ibyo uzukora umutima wawe we ni temwe roho yako temwe niba ugira umutima mubi urabizi niba uzi ubona abana b'abandi naraye mbabwiye ngo hari abamwe babaye abanyamakuru iyo bavuze ngo umwana wo kwa Filipo ngafite ubukwe bazabanguriye mwana ngazararahwera ngazaba muzima mu gitondo kandi igihe atari afite ubukwe ayo makuru ntibayavuze ariko wawe ukamukenera ngo bavuge ngo ni mwiza kandi ni umuforodera azanywa inzoga ukeneye ko bamushingira umwana w'abandi muzima uwawe ni umuforoderi gusa nti wovuga amakuru y'uwawe ariko ukavuga y'ababandi yeme tuzogeza hehe Imana ntiri kure mwabavyeyi Imana ntiri kure mwabapapa abana bacu abasore batoya b'abahungu n'abakobwa tuve muri systeme yo kuvuga ko badasa bakijijwe ariko twebwe tutarizera Yesu nk'umwami n'umukiza nidukomeza kugendera muri uyu mwuka muri iyi systeme nushake uzine mu myaka 30
ni hahandi uri mu kubyina ufite ishari ejo rizahinduka uburozi. Uri mu kubyina uri umusambanyi ejo uzahinduka umurozi. Uri mu kubyina ugira inabi ejo uzahinduka ubundi. Tahuraje niba utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza, isaha n'isaha Satani aragufite. None wambwira ngo umuntu yotaramira Imana imyaka 30, umwaka wa 31 akaba ubundi yizeye Yesu cyangwa yari muri system? Bavandimwe, dushaka Imana. Imana ntiri kure y'umuntu uwo ari we wese muri twe. Ni ahantu gusa umuntu ashobora gukabakaba, kandi birashoboka kubona Imana mu gihe wabishatse. Ijambo ry'Imana ribagahaza. Haleluya.